ni ede Sompa Asem Mpe Nipa ekwa boshe asase so me yafunde Sompa Asem Mpe Nipa ekwa boshe asase so me yafuntu pakatachie srebia bonche na eneme atwentwen kodi ewu a yatweme ansane yakosa Oforisuo aboaje yakwa koyanim yanim ten enna yehwere kansa pia wo se kampian na yakwa koyanim ten medika ka cho se enna ye obi ewo fie ha ye de ebedam kama ye ya mekan ma boat ewo asantinintin won fa dwumadie we enyina eni agro fa ntia kese enkoma the royal breakthrough family ewo asantinintin wo busu apani nanadu mabusu apani o electoral gempa na chese wonimde ye papa no de tutu abusu no enya asem ketua fa akonya we so ne ncha bretufo a ewo asantinintin nyina omunyina etie dwumadie enya asem ketua ye ncha makua menua baba kope asantinintin wona ne store Sompa o ton bibia bi omna samo bibia aboko de Oforisuo bibia aboko so ho ye kama pa ai Oforisuo na ye da ya wada na megidi se enanu memenda etwamu yi ana me amesofo pani sofo jima ijani kwan lobito classes life na yere na okonso onkoi okwa mujemi asesa no mam kakra se de be yam kwankwa no emeso mu kakra nti nipa obekasa ya na sofo pon obekasa ye Ransford oben CCC okay obekasa kama pa na we fa kwanya wo so obi obae bia no sofo jima na ere na busu nyina se omodo obi bia ase nti na no so eno no ya do obi bia ase ya wie we ne ewie ma asara ko Oforisuo sabodie no Oforisuo sabodie sanete ai se ma me no bo adwa ye bo adwa beni ma no adwa beni kuma wuni ba okuma wuni ye bo nwene de nwene sisu a ono apeso je no fa so se adwa beni mi ni o me na ye de me bo nwum no no na maye na se no eche no se bini adwa bini de bo no oh I see se na minimi se bia wa kan kire gudi a ye de kuma wu na adwa so aye be kwa akopɛ na kira kwa kuma wu adwa bini ye de sisu o se mpacho mini o mini e brema adwa bini no no maye na se ti encha gani ene sarakuba na ye ncha apege okay o tu for cameraman ampa wajayi mu na bebia wo bia so bi mo na bati se bebia wo bia no nso na mahwe bi na S5 manager manager na ayeja ayen che aja so S5 manager ya wo so amede se na ye ne apege na wa bo se no ato afa na yen chia no pa yen anwa ba so yen chia no abewatia okay o won kran o dini juma won kran na sama hene okay na sama hina safo sama hine onu su tie na pram so mu okay ye dwuma de Oforisuo empadifo tie pa titiri etie pa nananom faniago titi yenko yanim Oforisuo yenko yanim okay na yemfa nhira enkoma krobia asante kotoko hene asante mewura sanse na dawuruma enna yete babie King Solomon enono na ya na ye mabrefo se King Solomon na wo Bible mu no na wo yobi a wonim de na ye didi kase we ato henempon na ahemfu bia wodidi akire no eduru ba bia wontumi ensua bibi emfiri papa ho na eduru bia ton sa Asem Mpe Nipa mienu miensa ne yi omo de no mo ho mo ya na ye mekra ya papa sa de no obi wo wa akonwa nato ye fa ha ye hwa ha enya obi a na subane wo mu ne de unyai se ne sami enu nyino de bedi o na se na odwan ya wopem no sabi odwan ya wopem no ututu na beben ko beben na che se kuruaba di kuruaba na meka chiro kuruaba fra boje boge kuruaba on so opem so modern bo a wo bo se opesen ka santema fa ne ntampa fra ana ne bi ka Ghana man galam se ya semu ni sanse me se wo ka emsa da bo motowa awo da kan waka wo mu free wa hane na me makam so opem so do be ye bia wo manhia bia ye oh yes oh yes onimi no papa wabre wo ye ne hwehwe mu che sa onimi ne wo ye enu nti obi wo ho a sebi wo nananum bi wo sa na ebeka no enye wo mu nyina nananum bi wo ho mantoma ni fira no wo je fans keke ba ni trimu ade na wo ni trimu pa de opem so opɛ no enye no wo dwene ho enye no dwene ho da so ho na sebi esi di hene ma ho nya wo hene
di hene ma wonye ohene wudi hene nya wa na wudi wonhene o wudi ma wo so o man no Santema wura na TV so no sika nko ano no Santema wura no na ma na so wa gudi acha no wana ho chese kyam kama etide bia ya na chese ye proud oh yes ya ye kon de dai kon ba obi nya bia ko baby enso enka nananu man ko munya kwanya ko eni ni din komo ne trase mama nana ya kasa ko pem so kasa sa dia nanan bia no mo ye nana obi obi atu no oh me asem si manje a ana me ti bibia opem so ni ne wo ye o opem so wo ni ne wo ye na ye besre nananu mo a ye betre fidie so wo mo ye bo ma ba so no ye fitinya na ye bo ma ba so wo ye de ya ye bebo abaso bi abaso bode nkoma asokoma mpo hina wonya ne baby ko na aboachi ansan de bra on se nanan ne nsa seton efe akono wajja good lagazi bi atoa ebe kwa akọ ne nananum nyina we ne nana obesi so na aboachi ansan da bra na asantemani wiase man body din obi timi free abruchire ne waba ne ho se nana mate odin na me ba behwe na nakura wo ye anokwasem so tia se makasa asem wo se wo hine bi wo a yetu na ne yebosi adentira ade bia ni wo ye bia e fata wo manim o hine pompa jese kwaku wa mama ka ma sembe prosi ni bia santema mpomi moni den na woche ote chiame badu fie ho e wo station station kwaku police ni no kono na abre ho once transfer car no ba ye wo ba no ye yi ne nwoma ne apakere de na taxi driver foi ene omo twitwika akotuma sei obi afa praye abobo ne car tro omo pra ne na otu ne car na omo nyina adi achi na pe na omo pra papa achi enti die legacy no jato ho wanya legacy papa bia na no Oforisuo ya na no ye no mamienu obi wo ha odi mra so Ghana ha no se police ni odi mra so on pe bra boje no ne ye pa acha no so ontia da bo di na ne di uchumuta obeje wo asem anya asem according to driver for so when amo Oforisuo se police adwuma no eye siesie nso ka ho enye bibia na ye chi o ya wade bi ho anipa no che no kra na e fa ne fa no minim police pani bi se asem ko nanimu a o frɛ fa ne fa no no de matcha asem wo yi eni kwa se kokot mi siesie montam monko fie ne wa siesie wo montam e de sa nipa we si yi na fi wa kromani nyina abonyanya ayo mo ya but obi ho na police ni na yeso wonko gira no advice amanfo no onu mo makote etudu os mesi mo e macho no makote te ka na chi makote te ka na je na keso achi kwa kuna no ya na kan say de se wenu wanye se obede no odidi mame ka se mcho ene me ka se macho kroma police for patu mo ka ete billion engakanga ka no meje upatuet police ni bia each person bia 80 billion a month size can ombeje etu ontwada me na make chiro kwa ku bible mu yeso hu police ni hu bonsam hu soja ni hu nyankopon bambo asem ya na ye mekra ya pa o wo bible ho o finfin ho o so da na o so da na se o bible mu o bible no hu police hu police ni wo bible mu bible kan so da yeso ewo mu hu police hu police ni hu bonsam o so da na hu soja ni nyankopon bambo aso mo nko akobusa question Yesu question no otuma wo mo eya o chiki wo mo mani so makatua sano ka chopo munyi sika nsha so munyi mani so makatua na de Yesu kan wo mo fa wa mo fa sia wo mo fa fa aso mo mani wo busa question na wo ma na no anzi mo mani so makatua munyi obi sika nsha so okay the nation sanga netino eneno bibia eda na kwanso e wo Sompa Asem Mpe Nipa eneno na ye wo se DL Daddy Lumba na ye kai ni profile de obeye na ye keka nyoma asi ani no ye nya nyoma nyina enu ti dadwoda Lumba profile ye be kan no TV so kama nanso ne enyom kasa de ya kodofusu de bofo ne de nam ehwa paso na oduru kuma se montre so Ghana montre so baby biada wo bia ebo nwum a kwadwofo so nwum ne ebo
the woodin and pimpi no yebo ne nation sankes bibia boko de awrade ankunye na ayo hawa be ha abesankan wie ma ye me ame ofa Charles Kojofusu Dali Lumba ni issue ya wo mframa ma am se obia edi ho yawe na sabita frache amama hunu se oba wiase abobra ne jedimpa anokwase nfo so kase ketrema mpro ne Asem no kure se sama no kase nyo hye mo chiri wa keki enso ne ketrema ne nam social media ni mo a edia na ye questions bebre bebisa ho se ye ka kire wo wutie ne ma wo feel se Charles Kojofusu be kwa hye mo chiri sei na otifie to nanum ya enne obi ebe ne ya obi abeka so anwene sa obi anyi ntum obi ampese ebesi because we obi a favorite nanso abasa ya yeba ne se ya na ya futu se mu eboa pa e ka chi oda sane a wanya bie ne ne wonni bie ba bie wiase betim de nipa akɔwie na omatimi atoto o makwan yi na me nshiro nipa bia ya wachira ya Friday ne na woche pepepe ene yo tumfo betwani ye de yi no na ye de ohene goso man hene yes na se ye wura be ko goso anokwasem anokwasem ye betwani ntino ya be goso be ya reho pa ya mebo ane se na obeba bitimi sufre na de masase na mame ena me ko boso na henipa bi akohia busu am yense ndim ko amehunu ne ye wo no na me ne na akasa na onkome moa ko na na kan secretary man pro dia na na kan secretary mazo yentu ngono da bibia be fine obi wa Asem kan eni obi tia o si ko jam na mko da obi ase na afi ohunu ba bi me ko na plot no ne da ho ya na namba nyina enu ti nana no matran ko me wo go so mesre mo ohene pon obeba nana okọ akura no o kan Asem bi e kire me ti mesre nana obeba se onfa senyo yo sense se ne wo fa kan Asem ni kwaso otwena no wo fom nana se me mechia no na wo ma me plot baako na me metra go so bebem so e kan na amanfo bi sinsan wo manim so beba so ya o wo kan akwan bi so nka nana ma henfo nka ye nim se de esasa nka bibi o mu kuom na nka se nko pe ba bi ma ye ne o mo teretena da chi bia na nka ne o mo tete ho na ye abakwasem anokwasem nana ma sante henfo wa o muntie ya no mo me ba bi ntra no mo ba bi ntra o me ba bi ntra me manya ma dia o ntwe da bia ko mekọ ho obako go so ya okay se na kwagu na do obako na wan kontem wo ya me ye na maye motoro na wie mi se na na pe mu aka cho se bra be cham na me ma wasase wo de na wo de kina wo za ma wo ya ti mi kuro mi no so fili o ba wa cha no broda o ka so fili na konko ade na o na nanum biye we ya ye kan se na nanum bi betumi aye o na nanum biye o kuma se ya o betumi aye so da chi bia no na ye de aka se o na na so masi na man ba betina ye na je se aye ensem da ho ko program bi ko share otumfo tumi antu hene tumiantu na na tumiantu hene okay yes on them say o ko sira so kwa na o branch em say flow Dumpasi hene say o otumfo tumiantu yes okay yes the brand mu odu ba o chiro say ye wura ye tunentu anokwasem on na ye hene da say tumiantu so ya say untimi ko ye wura so okotu no abusi ni so no no bra no wo se utunentu anokwasem eze no bra no ayemfono so mu ni nsase no omo so mutime dan ye bibi ayo hini bi oni asase am se ngofo bi de ma ye e china kwa kofa Asem maba that 14th August masi nimpompa obapa Rus ya Frisika nana ya ni hia da form den me kodi na wotwe dan makoyensi ye Oforisuo abu ajemeni ta akoko so me ma me ne papa nyina ewu eyi a ehu pa kese pa se wase babi no so eyi bia na kan ya na azuri dan for azuri oton nwan wo feketi a ho no ana so we de senate bia beto dwan obemeni dwan na so be to so beto obeto brabo aye obeto so ayo kakaka ni bi na se o dwale bi wakofa ama wa paifita ya mene ne nyaaje na so yonko brabo na se ewu na atam jan ba so ni a mintimi mebo nsa no jitawe
ba azuro nipa nipa de waye bo mfa nchene enkoye ade no nipa beba o ya sebo ya yire abusuafo foso yire abusuafo mutie ne a ya man nsapan sa kwa ido dwan pa otua dua ya na de gwafu na ne ba o de beta awoni azure yes yo ba ne nkura o ma nipa nyo ko to se nipa da se ne isra ne wi bi waka okay eduba bia amfa bia anyese dia owu no sana ye bekro no nenso so no wo kwan a ye befa so obia ebekọ no no okay sida worship center sida obeso sida sida beso onko sida beso so mo doso sida bishop ani bishop me dey na kan on the ye nipa se bishop be kra na sida beso emu nti no ye tam ye nya na bebere fama yo hana se hana se gina free kan ba say hey okay anuti na nnwom ekasa nwa bema ye wofa ya de nyina kwadwofosu woye sejreni ba na papai wajadin ankasa wo wiase a wo baye anuti yanko ne nnwom bi a watu din makramo bia na mo humi biem eno enene ye de ebetu ye futuo no ye beyi ede afrem tianko na enkoti kwadwofosu se one ewiase nyina edinkra na ena nwumre mibusa wo dede bi se lumba kwadwofosu na wonim se woko asopiti no obesan abafie wono de no onim se ne ho adodo no kakra enu nti no woko na dokota ahwe no na wasan abafie na sede duamono ebuo no orofo saa na dada ensu ebuo epepi no ya na omanfo adwe kire mu se abrewa bi ni akokoro bi a wotifie no wono na aduru so se ese oto na nanom ense do na nya babunu nanso so no ena lumba man nuase nyina tiase se eduamono ebu dada ensu ebu na eduamono no ebu aya na wiase nyina na ganafo ente saa wuo no ase asem obusa se why adey eno ene duru ba bia no omo de hye adum no omo de hye adan no eno nti se na ye ti wuo ase a kristofo de mpempie no efadodo no a yennuanom ankramofo fadodo no a omo de omo ti wuo ase sanse se wo ye kristo ni mapa na so pese wo ko osoro ahemamu dia se wo anka wo anhwe pa dia osoro ahemamu anya de se obetumi akọ ekwa bi so orofo eneme pese me ma obi ti ase se ewi ase asetena ni mu abrabo no etise kosua wo eja boho ane sesa edene se ke koba se ke sika ane de eton kwa kalumba wadaso tiase esanse ye kasika wo kurabi sayade bi na bo no na mukura ye den a me wogidie se kaka na ban kura betumi support no every say o magana ni wiasefo nyina anije e wo nwomtuom maame enema futu amede e ma wo ne se ye tiase se duamono bu dada budia ewiase no ye mfa nko baabia eduru baabia ye nyankyere ho no se ye jankyere ho no dia orofo eduru baabia be hunu se dia brabo esitie obi wa no de ne se ne bona me ena me orofo the next 2 hours ye day anim obi anim de betumi asimu the next 6 hours ye day anim akosi ochina nopa ye nim de betumi asie eno ti se wonam wana wakraye waboa hu ye mekai se katachobe maka asembi na katachobe ma asem o kan ye ne se wono de se wo piefri ne dem na wo beba adwuma na wakra dan ne mu nwoma se mikru se ma mabie mu a etimi si ebo abrabom
ɛna no asɔdefo a wɔn kɔ bɔ mpa yɛ dwa so die ne kosi yɛ na nkɔdaa tɔtɔfeefe wa wɔm kɔdaa ne sua nanso die ne kosi yɛ ɛyɛ duamu no abu apan ɛno nti afutu amede ma obi ɛna nwumire sɛ yɛnya nkyerɛ ho no ɛna me Asem ɛna me na lumba na adwe kyɛn sɛ wɔ kɔ aba ɛno nti ɔno deɛ wɔ sɛ wakra ebia na wanhu no biem na nwoma ɔbɔyɛ no abɛkasa ama ne wuo no ɛno nti maame papa wasɔre na wukɔ ne yie no abɔ mpa yɛ sɛdeɛ bɛyɛ abɔne dodoɔ no a wayɛ no kurupo twedi ampɔn de bɛkyɛw Mozramini won paye no bo no ubo ni ye wakom kyere no uye ni ye sɛdeɛ bɛyɛ abɔnfone anamfom so bi a wɔyɛ kurupo twedi ampɔn de bɛkyɛ wɔ orofo wɔkyena yenim de wɔ mu o ɛno nti no de ɔso wɔnam a na waboa no ho nti wakra ebia na Ghanafoɔ enhu no biem na wo so o kra wo gyadimpa ana wo kra agyadimbɔne ɛno na kwadwofosu ɛdeda na enyom to a ɛnɛ wadane agya yensua bibi mfirim yesua bibi firim a bɛbɔ ya setena ɛne ya brabo ɛyɛ me modɔfo pa sɛ yaw aboagye fosuo nenti fosuo the nation sanka yaw awurade nyankopɔn nhyira onipa bi ana onye obi akɛseɛ na yasere awurade nhyira de amoda sɛ ne bi a ɛna anumere otie papa no wabɛyɛ bi ɛmena so kwa na wɔso wɔkɔ na inhyira no no sɛ ɔkɔ utimi krae nye nipa nyina na abrabɔ mu no ɔmbɛbɔ bra na ɔmo kɔ mutimi kra sɛ kɔba sɛ ɔpanyin bi bɛtena wiase wotumi gya nkra ni ansa no wakɔ then it means watoto na chi because nye nipa nyina na etimi kra Kristo ɔba ya na ɔbɛkɔrɔ ɔkra na suafoɔ ɛma ebinom kra wɔn sɛ ebere ni duru sɛ mɛkɔ a wo akokɔ mmɔ mbrensa means it take leaders a ɔmo kura nyame honhom na omo ohwe no ewo soro na etimi kra se be ama bo breduri na ida hɔ akɔ ɔba ne sa na aye nsem bebre bre bi atwam ye radio mu panyin bi kɔ me ba betoi ete se Friday bi me kasa na obi si se ya na kataje okɔ ya ade gye ya ɔkan ya ɔkɔ ya wa ama no die serew it means onipa bia no a na doma kyɛde efiri soro na ne mu odu no otimi kale ne ho yie no ɔkɔ a ohunu Ujankra. Kakra metimba kan say Dad Lumba was a prophet. Na kase ni peni na ebeba so na emma so. So we Dad Lumba nyum tuo mu nyina wo kan ho asem se de o ma me ya no. O wa anu ya o de ya nyum to o de amawo. Na enso ebeka 2 years to ni wuo no. O man ho kwan se ni panya ni interview. Ti na wes bi ho yete na bonten a. Mfie bebre ba odi ni industry mu no ankasa. Na enso 2 years ni mo start se niema bi amonte ase. Nyame bi amode tag no nyame bi amu nsusuo no obebiebie na ni so kakra because obekɔ ogya hɔ saa akwa nipa bɛka no other way round there was ogya mo nsɛm nti sɛ ɔhwɛ ya be 2 years 1.5 year bɛyi ɛna ɔstart so no atena se yebisa no nyome ni ntiase ya no aka adɔfo ɛyɛ na adɔyɛ from the mofrase no ayi ɔmo akyerɛ ɛkyerɛ sɛ ɔmpɛso obɛyɛ boni ayɛ de kosi ne wuda no obi aka sɛ me na meboa no paase sɛ ɔmo ehunu na boafo nyinaa actually do person de na de kyerɛ ɔmo ne ɔyale obehu ne mɔbɔ de ɔde ne free school ɔba was supporting in life wakeka ne nyinaa de akyerɛ wi ase ɛkyerɛ so yɛ difo bi a ɔkoro no nim so ɔbɛkɔ because so odi ne 60 years no ɔto nyom mfanse bɛbɛ 7 months 8 months ago na ɔto nyom no stage no na Dad Lumba kura mic ɔse manka asɛm wi na mekɔ a ɛbɛha me obi bɛka sɛ no wɔ free stage nti no wɔka sa ɛne na ɔmo wɔ mo terms ɔmo de free stage ko nka sɛ mekɔ a ɛbɛha me but meka na medi 60 years me kokora me hunu sɛ mawie madwuma na me danyame asimpose 60 no ama na tomɛ then it means the prophet was telling us something a yen idea any ho rekwan of us brande ne ho Yesu na ye bi sa opese ohun na abehu no ompese ohun na wonhu no Dad Lumba ye ne bi a ehu odo nipa bi a wɔ ne mfom ye ne ba side but obayi ye ne bi a nipa ni bi abɛhete nipa ni bi abɛnya sika but omukura hunu nsa ade na papa no ye ne edene na ade edin onipa timi fatu ne na battery no na Yesu nkwa na timi sesa nkonu agu na battery so ekyire Lumba nipa sonko bi a woye ede mu oman Ghana ye hunu a ye de ne nenso ketua bi akata ne papa ye ne sebeta frache ne ntokwa ko den na obekon ye
endi waka kire wo se wakra wokọ enti na abrabo eda bi beba ye nyina ye bekra eno na mada bia me transit ya me boni pa kokọ ka kire won se abrabo mu no ni o se no kra se kire ne ka kire wo be fun bi ni obi so nse kire won kan cho ni yemfa ye ntuma pamfrem god na se bo adakoro beko ni aya ma mi nsuro se me kan no kra kire nipa no that lumba nya ka ne bo no yankobo ni tu ya won ne se kan bo di 60 no wokọ opon di sika ne nyom ni di ekura ni nyina anye no okoe di se me kan se ma kire wo a wotu a wutie me na wo befu abebo mi tu a sa na wa amọ me kura me amekọ di ya na me nhwe ho ya santime wura bu bebi kan se etu otu ba ko na de odefo kọ asamado timi ma wutu a wo bepuma ne mehunahuna me ma asem esese me kan kire on me nkan hye meka ye to ba ko ye nyina ba ko no a ena de ye beko endi ya wo ye kasi ye dida de lumba ho nkoma ena de arewo be sifia ye be ye nsem bebre ye try say ye be do ho na ya kono na ye tima sole so enti nyame onhia no mfa ne kra ensie ye ni so ya appreciate ni awa baba be ye celebrate so be me ya ho de na ye di ne da ye so no ye tima bobra ni bi kwan bi so said o ye ne de ne akon akoye ni ya no okay omna sama lumba se wakra mu bia na mo hunu biem ya em fa chaka se ma ya tifo ni arefo mo hwe na ojidi se ne ide ya kalumba se mo de ya nya ba kofo na nya na no obi se lumba ye de se obi aye ne de mbuza se na busuafo mu nya sika o lumba busuafo se no mu nya sika obi ati fi no ye ne de na hadwe agulumba lumba nyom de especially me anka sam de agimani pa because nipa bia ni nyoma o started na bra bom no started de nyom to wape na me pen na ni nyom bia so boy bia no bia no betima ka se lumba nyom de nye de ni hu bi da anyom bonye easy se ka se obi atwa nyom ko nipa bebre o mafro o matia reform o mantima mo even two o mantima ntwa two albums kra de hokwa de kwaku na eka patapana no ya nti se wo hwe lumba ne noma wa baye e wo wiase wa anya bibia biem ne eka na nyom krampo na enye easy obi obeka se anyum twa eda fom na ni pakro ni de woka hwe kwadwanyum e bro bo Teresa one na champo pieye sa tam anyum mi yaka kwantuom Lumba Brothers mi fi wo sa ba sa tam no nipa no boboga ha life ye jodako sa tam no jodako mo no akote brofo mo ene yenim a kirei ena that the lumba ne na champo be yi sa ye ni firo na no be ka ho ne nya boga ha life na bi si sada iti ya so no soropa me nipa de jinani na kwaku wa hwese wuti baby pa na kakra ba botom na sebe ye bolumba nyum bi ebo bia mesense bi wo wiase bi ode abonwom areho de wo ani je de wom akrokro de wom o how de jeche bi ode abonwom asori de wom na ebra me kai se ne nyum bi e friend mo bi mfa nkoe mabre sa nyum ne de me se lumba nyum nyina no na e me de pa e ka nyum e da ya me ka lumba nyum me de beka on adentia obi mfa nko no obi je me girlfriend bi those days man e call me na broken heart pa na me first broken heart me nya ya na me hu se broken heart se timi kum nipa de timi ma nipa so boda be timi ma kasa etimi ma dress ko en ko yi timi ma dan ko nje ni ko kumo o de se bi a chopenti na we ko cha baby no se broken heart ne se chiwa na so obi je o girlfriend na all the time baby onam bia no wonim se wo hye be ma ne dem wo hye be ma na di esu ba no ensu bi kwa zata mo ba no wada wo de wo dwen no ebia no wada na sport bi wasafo na yekotra wo se ya zata na golden na wo so ai first na club no na o mai ti ye gisa na nyumi mo bi mfa nkwe mabre ma nya wale bon ya me nya wale pa me ni na mo oba woni resufu e sa no so ate sa no na edeba nti esipe na maka kire lady na wo say anko sa fa club my friends go down bibra na bonyo no mame nti edesa nti met maka se lumba nyom ama any sport bebre enye ska because e baby na wote na wo lumba nyom de ji wani a untimi nsori papa waye bi wo
na ya de ha dwunya nipa yemfa nsua wokɔ America mamu a ye wonwom tofo bebre ne ye bo mu di omoto Elton John oho do bo sacrifice no wanyini pa oda so te ho tinatana mo ne ade mu nyina ho friend say Steve Wonder mu nyina te ase ye wonwom bebre ye friend say Bobby Brown mo ne ade mu nyina ho ba mi nim die nti a Ghana ye legend o mo nche yaw ye legend o mo a ye nim wo mo a kadaachi bia no ke behu se bokuta poma na otimi be just stage ma ye nkai dum no ye nche hwe nanu ya free coffee bi ebe ya so hwe dada kedi ko enu anso mo pempan saa na o ka sembi se duawuye ye nim se duawuye nko ande ebu na duawuye bitimi bu na be pan duamo no duawuye etimi bu na be pan duamo na to fom yaw o ka se o ka da de lumba se mo anode na Ghana hwera de e de ti na ebebu sase ye legend omo ntimi nche e de ade a because kwa broche na ade wo nyumtofo bebre a ye bo mo nyum a ya wo kura ne bi kura na sata ye wo ye so mo ebi da so te wo bili wo shimu tinatana mo ne ye friend say Dana Rose mo e no mo nyina ho e so mo free ball no mo nyade na UB44 no so you ba mo nyina ho omo ho ya hu bi a ene se na me hwe na me ya bi na me hu Dana Rose na what wheelchair Dana Rose I think say we are the word money are there no mo nyina wo mo bi and say we are the word musicians are no more san o mo nyina be most of the be with there but do na atiase ba ye musa se ye Ghana ha hwe na de ye legend bi obi obonum bia no hwe ye papa kwese mbofo gye hwe na nyum obon last obeka se no nim so obewu me last anam de dawe ya wo hwe wo mo ye legend pa o tanyum ase na omo wonum omo boy a wan hwe a obeka se anyum we no nim se obewu e na oboy hwe lumba ti se na kwaku kan edu ta malumba na nye so easy se obi wo ba bi na be fe lumba ama na be just stage ordinary stage bi as o ma eno na me hwe na kola ba ko se hwe o ma o no so friend stage necessary prejudice o ye ade a wo de man no se ade we na wo a wo de bre no onye no se munya ka wi a eno ano no usik o ko stage and sika she botom se du stage o na akoda ne o so sika ni o mo lumba ni pa bi a na ne sade ne nkwanti na wonye obi a wo piepie but a blue time a obe ko yo ata na ho achei na oponwom drume bi aboso no ane birthday no frefra manfo no onyam sa me kramu no obi ani hweye ne aye papa emrante he me kase ko Elizabeth ewuye ye de program ne ayi ni kura bi wo e wo ha jenga no nipa obe chere be de Elizabeth woko we woko atusala ko nipa be dey okeka sansem na ne Saturday ewi adwuma wose juada Sompa ha be butu ewi adwuma Friday aya papa mu a okosi me ade chen Saturday kata jawko eno na ya ne ye ka che nipa da sani bi oti wiawe we ye kan eye hwete sam ye di ni na wotwe wie ne ye hye yie no ne ye wia hwete sam but lumba what the normal bi jaye ye ne aye tie ya ye tie ase no ye tie ne nwum ne nsam na wom me ya odumre bi amfa beat nko ansa o edumre bi anwom enye beat nko ansa edumre bi kra na wo benya pank anwom wo ko ba bi se obi ho oni masapa obi ho so oni masabat wo ba ko ba bi obi abesa na otewo nyete otopa ko busa anwom nim nsam ene wo tie dia bo ne bra sa ne tie anwom ba obi tie anwom a wo di beat na eden eno nko a but ene lumba mi atiase se wo bo no se me kraka mo ebi ana mo ahumi biem o kan se be de to eno na sese nipa wo so na mo yaw ye musa se na ye to de ye fa se bi nipa da se ni hwa de yome ye analysis bi kakra wa ya me no me ni otia ye hwe ye mfi a ye ko ye nim kakra enti ya na tenke ye se wonim da odi bewuo nipa nim da okay du mra bia so wo hu wo da tenke se enti ye ne 50 years e ba beto ye ye je abaka ye je ndabi
enti do me bia nipa say ewu onyame de sie nipa but do me bia wo de yen hwe ya brabo yen hwe ye age ni ehwe senti me no me asi yenim se ye bewu a wo pa yen hwe senti me no me enu ye age da ho yi yen tie yen fa yen mo ne pon ko she baabi I fa 50 years nka ba to ye wo de se me na ran to me a wo age bia wo da baby squat lumba wo da baby squat feeding body to yawa no it is how age ni antin ko to baby 200 years beto na chese maybe amunu bu sanete dadabu enti do maybe anipa dasani wo de yese ye de ewuo nyankopon ma ye hu si ebewu no sese sa no ma we sa na me party 20 years be ka me agi ho na me kwa sese akura me full steps akura me bre wo bi tro me ka wo bre nothing was first me see bra and then me full steps na me ten so enti ye hwe se 50 years be ka wa wo be nipa okay enti do maybe a ye susu nche ye ho nemo yen hwe ye legends no enwom o mo boy no mo kɔ no o mo di bibia agyae na nim na yenim ya yakɔ de mancha na danke ono so wa no so luma fan pa so no we producer lumba mu nya o ne producer o ya Abbas Junction na nyame ya doma memendai ho na me wo ye body mu ho na ye lumba 1 week na nye easy kra swimming pool bibia obi a we look alike do be wa obet ma lumba sa wa obet ma da atulumba nyoma de check akakapa wo so na think say any wo honti ubehu okay anuntino enwom ekasa Charles Kodwofusu DL na yitwa ne din so de frɛ no owodin ewo nwomtuom ewo wiase afa na nyina niwo na buru ni fitefita ti nisuo worofo owuo ye nipa emfa so na kwan ya wobefa so a wobekoro no eno na akoye asɛmfoforo na ewiase na kasa no obi hare ne kodoɔ se woton dokono no wia e wo so de dokono wura sika koma no se wokoye konta no ye na se dokono wura besa amoa ba beton bie mu a ene etojewa lumba se won de wakrawo e bia na mahun biem da 0551931931 0551931931 0548931931 0355404528 0355404528 na yekon ede akoyenim 0555404528 ana 0551931931 0548931931 yekon akoyenim yenim ten ena yehwe hello kabini Achai yakodei na so adi mfie sai Ampacho medi 9 years. Hey, ninya 14. Kabi yet. Ampacho na semi amaken. Anu so abawom. Bible say, "My ensuma baby a nipa ni bewu na baby a okro." Ni ai oyani betimi ewu sikeni betimi ewu akoda betimi ewu. Enti u kwa ye jedimpa wasasi so obi betimi ebisa no wo se ofalu dadi lumba se wajidi yo nanso wa ye di erade pena okosoro no ma na temwo no se na ebeko Bible say atiase phone sum nyankopon enti se otiase idie awose oya de papa ebe so rade nyankopon ni when you have so akobi ndase no okay sa Kevin oba ni mu kakoro be hadwe o Kevin hello go maju so eburu Peter asafo moonlight na we Peter asafo moonlight Rumi kiamu kwa Omata mware kiao na atimu wa akobane die sanke pie ye pete kusu pia kalumba atem nka di ho chu du kan enso ya lu to no ivia dinu nte lumba wuko na wajiti eti oje en wodi dimpa ana uja dimbone anta no woko obi en obi ma kalumba ho atembone ta oye nipa yesu kwe kan ho atembone na better record. But the other could be a killing back. And not letting you no more get me say, Ronaldo, a even in a mess me as some baby thing, you know, crazy day, and then you in a rebel.
ni na ye nkranche ni bia enti nipa na lumba wuye no ti mo se bintu su wi kan se nipa na nya dimba ni ti ko se wawu ni atia papie ko na lumba wuye no pio ti dia ni yankwa ya mpanyi no enti mo ya tra se be genti pa the next time they are to be between it not waiting. No, okay. Hello. Yeah. Maton Canada. Yeah. Now, Penny, the Becca in fear at Ducia when you're 60 years on the Yamia Srano, and part was Jadi Power, and no folk must say, Asantimam Ghana, we are singing, yeah, Bob Panino. Say a dimpani a Juma Power in Yamia Boa, we are singing, and then Yabana Basso, Yakanasem. Name young Shemi and one, I am a cat, and you should be any air. So, Chinabi, young Sheni one night said they are, and Nippon Subacandia fire. And Lunina, my catcher and say, and never be a semi brother, my yeah, and Sanem Fran and Coupon Mpe Nipa, and Yetiano. Yes, sir, near Jai, near Trianamuya, that you know, yet the ever call a visual idea, the name, but the Yakono, even yet not be papa, and no necessary fire share near a boy, of course, will be there and think as Macau. No, okay. Hello. What was your name? Yay. I mean, Mr. Enoch, aka Nana One Collections. Back up there. Also, we do see any enemy around. Oh, a day. The crash is a call a Jumabia, Majere, I away, and you are a elbow, and I dear see Kaye, you to me, you. She can't never find me, ya boyfriend when I grab boy, the castle. I'll force him up a great room. Now, I'm also say with me, but you never young my. Now make a friend say, Daddy, watch you within to young my house. And you may come to me say. And that in that son, until corner to me crab was say, you can money mrefi, na me ya ka control. Nanso me call ni say ni, ne kwa kodi di. When they imagine Grenia, ama ma ka control. Me ma me jen in Guasia and in Guasia of also me raho. Oh. Nana One Collections, no. Hello. All right. Yay. Yay. I hear it. A hoodie. I hear it. A hoodie. I hear it. A hoodie. Lele. Yay! Of in contract one Nigeria na Belande. Then semi conquer kaka. Okay. Ya froso pa na misemo dwora so onto no abedwa fake. Ma jo po dis ase no here de. Say na funa hye kama. Oyo ba sa me nko botoma o. Enye nkura se nkura. Yes basket they say the colors. Ofa. Oba no mawari o. Mi hu ni sa no so sa. Onye nko fa magintum. Aduane no kama pa. Aduane fi kokofu ana eba. Ofa. Mi hu aduane lazy fitagu so. Mi hu bi chache. Ma. Enye ize kura. Oba Nigeria me yesofo. Ma no kwasem. Enye me ofa no kwasem. Enye ma body fasi, ube ma sofo bi atwa bi. Titu we bi a club no so ho. Ye na wakasi bi 150 ni ade no. Obe because numbati over me way back in Nigeria. Me yaka control mu no. Say do ma abetra ho ache, ma no ma ko yo mte sa anyum na. Yo mesi bia no mo gogoro no, di bia di asa no. Enye ka se Nigeria ho. Ti o legend Ghana mani wi asima na radio. Ofanyankopon shika wat na nyi ko fo betwa club ni bi. Da sipi. Okay. Hello. Baby afrefre odi katachi. Me kase I can't in you.
No, okay, yetio. Mudende Ayuba. No, okay, Ayuba yetio. Na adewa kuna say I don't know me to say I say that the lumber when I can't say oh. That the lumber go no. Kami sino because that the lumber and the fancy park here. So we need to go. Yang dana lumber we no. That na na mimi accident. Ma say me. Me da dem say me mo ka say. Because that the lumber we na me for the currency because I'm fancy here. Me the man ka kan that lumber to ko na ka na mimi accident. Because me say dem ma say me show me program no. That the lumber there I'm fancy kan you go ko na for the currency. Na na mo ka tema. Okay. Hello. Oh. Yeah. Hello. Steven. Ma ju so eburukata che ba bia frefre udin. Hello. Me kazo filia. Hello. Hello. Oh. Yeah. Tawu meda rese mi ba nya be pelo ka se bo tawu men kwa. Me no be you god. Kwajo supesi. Mi kwa mi ba bo mi se ko. Obi fra emrane na be 2 minutes. Ana o da kana se mi kwa ba o se bo na tawu men ko. So. Bam chamu na. Obo. Ye. Obu tantini. Nto be bo dey. So be bo day. Dama ka bi anfa me ho. So trinja bo he. Dana fo. Nya tom. Uji di ba hande si wa, ti se nya tom. Mi fi ho na mu fi ho mu de wa na me firi. Mu fi mo de mo no. Obi aka o de bi obi kanchi, ne kokoro mo ti si fo se mu nya mu ba ku. O ma je gba ni ye. Mi fi na me jabre. Yenche me ni fa wa na se. Ye ka kanfo no. Ati ase hwana bo je se o kanfo no. Waya. Papa mu mi se mo de no. Enye ebebrede. Enye ebebrede se ma mu ye kanfo mo enye bi de. Ebi pa se ka ade be kina bo bibi to a wono kwa na be su kase. Gana fo no yenya nya to no. Su a ebebrede su nyina no enye ogo mu de ma obo sere. Obasi aboti okodo se nya me na ti oka no. O ta si luba o wa hen ba nya to no maka obi do go bi a wonka nya to no o ti ani ko ni ti ase na ya fo en ti anu kwan ya mo en fo ko se mo fo en se o gu ya de me do luba be ndo no enyu to fo na ka o be bo ba so wu na di na o mu de no sore papa nya bre. Kwajo supesi. Kwajo wa hiti no. Ya zemu. Hello. Good evening. Majo so eburukata che ba bia frefre. Agora je so we cha, ngwa feeling kwa na so e. No ke yetio. O pelimba se na mo kan wa kan no ma bebre na che. So the or the big father pastor that preaching. And the very busy was say the number kan yi. Aso for na mtu kan say. Atesen ke na ke ye fili bonoso enko papa enti be papa enko bonoso so no di enyame som ensoma ka afa enyum tumu emu ye nyame nyame bi wi ase no ni abakasam na ye ne ya tia de say no ma kan ye papa na ye bi bia eni aso fo o mai wo mon kan ko to no ba kan no wo fan cheche cheche aso ma ne fili boni na ye mra ntie papa ye ne na so dem on ko tiba boni no susuna de sabi ko je na so dem on ama asọfo ne ehu ne ye ende enye o mu na fit fafra de mu da ne kagu nke no de numba tinye da so papa de se de asọfo so mu so mu no na nyame so mu ye de de abo ya chi jamba bye no ke ya fa last caller na ye fa ofre no nyina emfa ensia hello baby afrefre udin Adam yetio opa numba pa de no kwenya mieni muni Kenya mieni mini was who Fabian Franchi at a number for half my crack and to a nice beauty and perform on the track and to the back. And then my number, I am the now, some relevant swan.
ofa se ka anyu no wo na mo do me anyu mre pa dia anyu no mi dia ye me so na re so afa o tempe ne be so a ninda ni mo no die ba me da okay ya fa ofra no nyina emfansi ha na se oba sante na se obehwe amamre ene amane so a asante mfa ede toso miensa eni agro sa ena da eye na wotwe omfa ni agro efrise da toso miensa na se obi efiri atiasefo asase so a amamre ne amane kwan so nipa kro esan ebehwe na chi wofie ene na wotwe so kra de na ya asefo fro kra ne sa yonti no Spider City ewo Mabaz Junction was say what the vigil night at the Madda Dilumba 2nd August or for and no aye na what da eso no singing competition ebekọ so na sa singing competition no no ye 3rd August right singing competition no ebekọ so na the obedi first ye no and the second and third no obenya achede nwanwaso e de akofie medoma Abaz Junction here Danke premises usi Abaz Junction wa ko wanim kakra wo so pe Danke edin no enye yiraba kwa ye be kire orofo vigil night ye de ema dadilumba DL ne na wotwe so no na puso ewo ho a nwumere no obetumi adwade kama no every Friday bia kra no za pool night no ekoso ewo Danke premises ntorofo se opemu ensambisa bia ejema no na ebusa ho asem efrise 2nd August no vigil night na singing competition no so ye 3rd August wo difference ya obenya achede 2nd obenya achede ye frɛ 0249 noki anonti yenko Abaz Junction Danke premises na yenko vigil night no enwoma ebekoso kama pa aniti odofo yeko na yakọ akoton ade wo TV no so aba sisi yeko computer so dwedi ye wo bi katra santeman e wo bi kira santeman enanwumre sciatica originator, sciatica pacesetter, sciatica commandant, sciatica researcher. Now what's say? So wo pe expert e wo Ghana ha. Oh, obia wo de e bata no ho e ne brand. Ade ba ko ye 21st clinic for brand. E ye se wo mo sa sciatica yare. E na sciatica no nitty-gritty emu details. Dia ye enkasa ni nompenu a eni entiri na fa woto ase fa wosrem ekosi wona se ho adwuma no eye 21st clinic na eye ho adwuma 21st clinic say won untinet ewo woto ase no a emu ye wo ya na wo na ma no wakyea wo pa wotina sia na se wakyea woto no wo ye ba ma de bankrofo susu se wa ye woto enkrofo susu se wa ye woto firi se wotina sia se no wusi kyea no ama ye omo se because omo ye omo to no omo koye ba ye kan kire omo se wontimi ntina se for 1 month dis o gina ho wonnim na obi busa se na ncheche ho sa na ka se onye bibia na akofo so ho tina sia woto no ba ko ba kyea na ba ko so sen ba ko enti se wo ba ma bia na wa kyea sa ba ka se are be me wa koye ne to ana na omo se we de ye musuo be ma wa koye ne to ade transgender for no kan hu bia na enti no bomodian se woto asentiri na amoakyea amoada na yarefo ama sese yedidia to so se wakoye woto ntina ayesa na nso ye woto ase no ena ye wo ya wo srem na ye wo ya na wonamo a na ase hu suye no bra 21st clinic ne moa eya yaresabia etisiatika ne de omudi agidi na nso nye no nkwa na omsa ade ba ko ewo mu se wo fa ba bi na adwodwo se ye stroke se ye yare diabetes hypertension me se bra clinic ne ye nhyawo eye 21st clinic say yenkran ha Tantra Hill runabout and wo mo say wo free achimota mo and a wo kwa wo furo bepo no wo be say 21st clinic ne billboard signboard no ebo e wo nsa difa so ana wo free amasaman so na eba wo furo suro ho no a eno nso e wo nsa bonkum so etie nyina Tantra Hill runabout
ɛyɛ 21st clinic tema Roman Hill Church n'akyi hɔ Kaswa New Market Obom Road Kumasi ehwa overseas ɛna no akyi sunyane regional hospital first gate no ɛno na di nhwanimu ansa na ɛno akyi adeɛ baako nso a yɛnimu paa no ɛyɛ Tachiman GN Bank dandadan no mu ɛna wɔn wɔ ɛwɔn Nkranza Children's Park Takwa Roman Stores Takrade Efie Kuma number 9 taxi station ebi wo brekum goso ɛna ɔbɔse for 21st clinic ɛwɔ 0540 311311 050 311311 21st clinic still wɔn ɛyɛ sciatica expert. Ya ko yanim ten maka tro se asisisem apo mente me ho ase eno na de beda so mpa se penipofo so abo agye me ne mapamfo ni apenipo masi bi na de ma wo e tia e wa fidie wi so na pempi wo mo de wo masem ba no ya medum so ye dinkunim e mo sere egu wo mafuru so de wo ba no wanya atrase panipa memo akwaba e pomte sei boko na mo so ye kama pa na odin de say Bukari free him baye mumia hwena mumia so mame se haba mro na so aso no ke ene Bukari brani mu kakra hwe brani mu kakra Bukari free him na baye sevi yoso Asem Mpe Nipa fans ho pa sevi yoso ya cover ho nyina panipa wakosam ne sen ya de abedan ye se ye moa wo manya ne nteye se wa ba fidie so pen nene de wode ba na kra de eye nipa kumasem nenso so no se ne no obi tie bia wasem no bone tofa man wakosam ne sen ya wode abedan ye firi se wiyo so yo makosam ne se Abdallah Al Hassan o mame ebobo shema 200 million your friend say Abdallah Al Hassan o ya di adwuma na nkwanse la djuma jo ena wasi gina fa ko sika na fa ni so wasi afa ne he afa ni so afa ne nsemu ana afa ni so wasi afa ni so ena sika wura se me na de ne bae nti me japadie o ba tonte ne ka ena me ma police for chino de ne ko court omo bi chan se wodi fo na se wadi bin wasi wadi fo sikana ye ndai no akirikire mo mse enye za obi sikawi di tikwan di ye japadie na o ya dai sikana turu wonse na maka o mama le bil o pia ni ba jina e ma ne bil no wa jwane o ko no kurum na nipa ne dai e tue sikana kakra ko pem se sikana e ko wiye ena mi ame na ntwie miensa wato wantia eno di jone ko ne krum nti waba na mse we no wo twa wie no aka miame die wo ye no wo ya mesan o se wonde meka na ntwie miensa no so wonne wo ka o se wonde meka o ton ba ko bia ma no sei ne mpo o kan ni nyina bomu a na ntwie no bema wo sei ni na meka bom miensa no a 270 tetisika 270 million eno de bema wo no de bema wo oso no ka oso wonde meka ena nipa wagina ema na beli no da o twa sikane wie na meka cha aja wo twa we wie mimi die no wo ye ne sen na nipa ne se ahuma e kire ne ko no wo ye firi wonde ndie da kan de wamfa ho me pa akoya mbe fa zo bage misika me na ntwe mienza no no wamfa ne sen e ye de engu ha biem mti ena aja mesache no nyeyi ena mesi yo na mtese muka system nti ende me de be adam munim na akwanya mba faso na me betima boame no ena mo boame ono nti na mde na mo yedai e de baye enti sika ojema no bosia na agema no eno ho na omode ne kokoto no ono na mde ne kokoto ene ye kokoto ka se wontua eno de watua wie na akoka wo na ntwie miensa na sika no a wo so wonde maka na pani wo kai wa adwim se bia no watua ka na wirefi masa menya kola mentano mempen sika miya me fifiri die na me dai
mepe so wende meka wa wo nantwie mia a me ko shirim na mto de baye wo so ne uka so wende meka e kwa mefa bia memfa wo si abrante ne friend say Abdallah Alhassan the guy name say Tola se si ame ne uka say wo fan oh it's a view so no gina say me no ye de e wo ho wo da ne ka wo so ne uka bisa masa da wo ba na wo se wo mende ne ka wo se die mepa bia me nkoye wa kuma mamanfo awe wona kwanse da ne ono kura wo se odika bodua dada nti mepa me so mko bo medua ko ye die be ni de gomani dagomba o de ne ho ato ahoden bi so na ode o ka ompese obetua ono de menti menkere o wa dansefo me ba no na ede ede firi kumaza ede ba yo ho na o gina npie no wagie no ne yonko na nkwati ni ebe toy o se echena me de sika na brawo ansa na maku aboa no ena wo de koye ne customer fo ba se ba fo no se o mani nam no se sadia mam ko ku na npie no aye ho agima me de nam no ba kirew na echena me de sika na brawo oduru wa o se wo mpene ne chena wantua o manem fonko na adane ntoka ena o me frɛ me o ma nyame na me frɛ me bra e bi sane se na nwie no na nkwaze fo mo ko me nkopata wo mo na mso me de koye me frɛ no me ba ne dem me no ne me ba no yam miansa no na bi sane se na me tie me ba ne o kan se yin na mse e ka de emporo manem koton a chena ne nde e de ba ko ade kyan o de kika ba o se me mane de ko na e ka men ka se wono na e mane ye ka nti na o ko we ya o jene ya o sen nti o free o se wa ton na ensa o de ko to wa ton wi ya no de kika ba wa ton wi no kika na ba ko pem se o jana ko ni ku ti kika no de me kapre menje dance sika ni wo mo tuewie ti se tola sika boten se no de be ma wo sika tene no be de ma na 217 eye na ntwie mienza sika na kwasrifo no a omo wo da nim se tola wo de uka de wo na ntwie no obaji kun no o mo nim se me na ntwie no o mo nim na o mo de mo nka na kure na kwasrifo no nka na kure ono de o mo nka na kure ubi se wi ya we sisi ubi se we sisi o mo ye ape etu mo na kwasrifo no o mo nim se tola atua wo ka ana wo ntua wo ka o mo nim se ontua na o peke se patapa no defa pani na koba asa no ufri court no wakoba bi se tola no ukwohwehwe akiri no waju sika afiri ho me kwae no me ko nipa be 3 o me se wantwem sika no sia no ho me ko eyiye wo sirim me kwae no saa me ko nipa ba ko o se boy no pese o fa patapa sika no won ho pese o twa ma o so wontua tiese no tola no why na aju se wontua o yeda jun se wontua ti ama wani abre me ni abre pa na me de bahaze no to me basisi ya wate 21st ke na kieko na yankotua ya de ase da bia me ka kire ama me ne wan se ya de nipa benya wo ya de kro ya 21st ke ne kwa yire de krado se obetumi aboawo na watu ya de ase e de amawo omo eni sciatica expert no ya de bibre bia de free trimua no kosu na ase no 21st ke ne ke betu ase amawo na sa sciatica no eso sisi ya fasire mo na kokom obetu ase amawo kama pa enfidi ahodo pi ewo wakati a wode ehwehwe mojam wode hwa dwonsom ene agyanam no am waduru eye kama pa 15 branches ena 21st ke ne kwowo ewo Ghana mama nyina Kumasi ahwa wo basisi wadabraka ena 21st ke ne ubehu no wone Sompa TV Sompa FM no ene wo abrusa kromu na ukọ oboase so cancel quarters called Junction enkran ubehu no ho sunwane kwanza tachiman 21st ke ne kosinye minie 0540311311 0540311311 and 0249311311
0249311311 ye kwanya kopa du papa bia de atu ye koko ase aduro be ya 3A cocoa capsules cocoa master eno ene betumi atu koko na ase e de ama ho orofo entise koko aduro bia mani tuawu koko aduro bi wo ho a wonom a wanhwe ye untumi traka mu empo everika jetia na ade abesena koso amedabi wanhwe obeyo agu ho e de anim guase e de abrew eduru ba bia wankasa olivi room ho kora no ufiri ho ekwo dan mo jana no wanhwe ye obegu anim ase wanhwe no kola na tudin dada ne wani begu ase pa odofo enkonkoto adu tanta bia eduru betumi abo na tu koko na se eye 3A cocoa capsules cocoa master no ene bedi wakagire mu na se wo ye over the counter eduru we kotobi wate na eton eteso emfaso ebebo wiye papa yenkokoli na ka badani heba misti yeba apidank ubenya biato na de tu koko na se 0546107107 0546107107 express group ko what for express group about the pabbeneso express group ne credibility no ewo soro si ye kan kontu sempa dia wona wado kobroni krom etwabo sompo no or for express group na wo se wo koye bodatu asa na se wo kosuku na wo ewo broni krom no for express group wa ye bi pen de wa we kotop e ka so be we kura ye nyina chinye enuti na express group adanse na midi chiro se ya control sempa dia ye fan koda no e kwa broni krom be na wo kro se ye Canada US UK, Australia, New Switzerland, Germany, Henfa, express group for the Obeko and 10 0552 822 7787 0552 822 7787 express group ya kontu sem ya fan kodano tabita o se kleneke tabita kleneke se menka cho se he eduru baabi ya wo ye nipa ye papa fam wate ye du baabi ya chaade ma unsanye free kakrawate eno to the free screening e koso tabita clinic say one of the say prostate and diabetes infections no orofo he odu begira fidie so abo mmerem eno tini o say ye free no ugina so e free na o scan no e free consultation e free kwa obefa so a obekira o say de obesi adidi no nyina da e free nemmom yade be na wo de eba ho ni nyina e free na ni free akire no na eduru no so no wato so peche no watumi atobi no watu yade ase wose men kan to say atasema so Pentecost asoro wona ni edwa no na edi hwe ni me hope anopa no wotwe anwumere no nan wapon 0202 347647 0202 347647 tabita was a clinic a free screening yako wate women of faith yo ko wohini ama adazwa so for mame Mrs. Genevieve abrifa yeboa ohini ni din no orofo wiye birem nyame ye ne nsankyere ni o nyankopon ede na funa ye adwuma wu wona sabia kusabia nyado wona mame nsa so na wafa afuro no se ye ka kire wa wankasa no obeba wanum ebeye wanwansem na de nyame tumi yeso edoso orofo wonam na funa so ye nsankyere ne pa orofo so opeso hu nyankopon ni monyam pa dia na so opeso bra na behwe bibi dia Asem 3 say come and see brane be kropo twedi ampon ani monyam ewo Techima community center o nyame beye nyame ne ma beye ne ma ensankyerenia hodo ebesie no enya asem ketwa ema wanyem ena mami ensaso nyina no oba omodo omafu no ebeba baba be kirew women of faith no wone sofo mami adazoa na aka bom na wo ko Techima no nyame beye nyame ne ma beye ne ma edano ebeye hu se eno tino sa oyoba na se unfa afro pen ana ufa afro na asadia orofo kameka chiro se Techima community center yehye women of faith for one ohinini ama adazoa na nyankopon emfa ne so emma obani bi wate ukumafo edidi watam ni nyina eto ebetwa kama pa 23rd August anopa nonkono pepe brantam no nya baabi atena sede ebeya nyankopon animunyam enso ebeso so orofo enyom tuomu no ena kropo twedi ampon oso de free na hinma mu adomba fosti minister Audrey Japan ne minister IBG omo ena ede nyom tuo ebeji kropo twedi ampon nyame etata akasamafo a onim de
na omo kasa no ebetumi ahye nkran atufo APT General Moses Osei Prophet pa Mrs. Vida Oforisuo tabiri kane na woye catechist Trinity Presby Tachima no na akasamafo a omo ebe kasa dwumadi na se was human of faith you was it the Lord is our victorious banner or for yensia na nyoma enkonkai kama pa Sompa sika kese yenkodibi ni nyina enie Sompa sika kese na star 426 star 18 hash star 426 star 18 hash na wa send ya ko all networks no wa select Sompa FM or for prompt message ni beba fama do ben wo zo ntimi nhyeja obehyehyɛ ne kama unimfie du nwotwefo asɛm nkoso National Lottery Authority ne sahye wi ase eno ti no libi no labalaba kwantie musu nanso kopesika kakra efa hye obotom ebeboa pa wo say mega lucky boss no eno na ye ka ho asɛm enso ede ekyere wo no worofo afidie ketewa bi aba na nsankyerane afidie no eye no nya asɛm ketewa kora eye code free and code free plus eno eye afidie a ye de check sugar level orofo eduru ba bia sugar no ba na hypertension ba yade ba ko bi o ba na otwetwe kwotwe brefo afiri se na ho odi so a na okopa ahoden de aba be ka ho orofo wanhwe ye obeto na namse do abra unyankwa na wagya nkoda bo akire na ye pese ye check sugar level no anopa bia ya tesi form dia ye code free and code free plus eno na make kan fonam dia ma na afidie no enhye danso na nwanwade a eye no ano oden pa eno ti so pese wo tobi na wankasa wo yusu dia ye ko adia pharmacy ozone pharmacy Jab Pharmacy, NNA Pharmacy, and a Lancer Chemist. Yebenya biato enso ewo 0540-647-867 0540-647-867 and a 0206-972-963 0206-972-963 a code free and code free plus efidie nwanwaso a ye de check sugar level no na nanom akuafo omo frew na nanom akuafo se afra se no omo no bae no eso doso ema mutimi ete na bribra orofo se so doso te na bribra dia edane sikewu efiri se ono bae no about times 2 ana times 3 amasika sem no abiti afra se de no orofo na safei na obeye kua na watuya no doso na betua twat na bribra padia eye OCP fertilizer na make kanfo dia ma fertilizer ne bi wodwomo na papa no a wobenya no eno nti ene ye kan kire wo se OCP fertilizer no bibimam hanyina no yagye atum nti fertilizer be na akwakoto biem eye OCP fertilizer na make kanfo na me dia ma wodofo OCP fertilizer sankire ne a eye wafuo mu no ubeduru ho no bakuafo gina ho na obonhwerema na chesene no baye no atai green pa habamono se orofo OCP fertilizer dawrumo enu ti se wokọ agrochemical wa agric extension officers no mo ho da bia metaka okwa se patra na wo ye ebro na wudua ukoko ede be na wudua ehia fertilizer orofo mbe kire kwa befa so no asesa adiagu ase OCP fertilizer ama na akuafo mo asiri ye pa orofo wote ho ye dei afi wudo OCP ni bi wate ebebo pa 0345-909437 0345-909437 OCP fertilizer na me kanfo na me dia ma azegbilibo so nkalu kagoka togbe ahabai keke togbe ahabai keke kagana fo nhye na kubede ni na togbe ahabai keke wo ba wo memu emfi aduasa ane akyerɛ na kumase mountain for ati togbe so emfa so papa okɔ agye kotoku enkranya ɛhɔ so na so ye ɛwɔ hɔ ɔmanfo ati togbe ho mfa so togbe sefra na befa na damfo wate sɛ ɛyɛ baye ene ɛyɛ wadwuma sam enko osɔ ba bia na apan otare na awai orofo ntentan ɛkyekyerew wa wade sam aye bisi basa togbe ahaban keke ade bi yesunsum dwuma bia no wakoda kwalebu wada konfa no che yeyi uhonto yese de yese we de nya hospital ya de togbe asem ye ko togbe ho afijase akwanten ponso kura ye freni bomfa usu besi wo bomfa hospital junction gina ho giaba no togbe be man koda na befa wo ha nyina etuo betwa wa bra kwa ko togbe ahaban keke 0244484747 0244484747 azigblibo sonkalu kagoka
eye togbe ahaban keke na me kanfo na me de ama ene anwumre yakɔ togbe ho enyoma bi adani konwa dawso bia no ebe pai ama fa hodie enso ene wogie atumi aye odia hye nipa sori a wosisi nipa o me ade a me mpare sikachinyegye wanhwe yi ebe mo atoa nananom se yedo sana maami bi afra no enu afra woton kokɔ ewo Dr. Mensa ho yeso na ye nkokɔ hema ye fɛ no enu afra wabefa men kokɔ emfie be enani maami no peso betua na me de men kan hwe de medical ye maye wono ahun na de beba akire no onte ho asɛm no wakɔ akɔdane se kwase abuo no so de bekra kumase monten so a da bia no de duku be body yam enti do so ni menu afra no pon kan kire no papa ba nya ma meje na de ama no enyo ne nantwe miensa na wode aba beda me meje anu ma no mo kan kire nu afra so ntimi ma ayi anwa me denchem na ede na ma anwa adwa me Penny pass abrante ne din de sei Abdallah Alasan. Se unsusu ye ne sei papa. Se me susu ne sei wa sei wande meka akwa me fa so bia me mfa empam sika. Na obi wieo. Na ohwehwe okromfo a. De obaye no manya wo sabaka okromfo no baye dai. Obefa. Tie so person ohwehwe okromfo. Na se we de wa ma me wia na mmom se woso no aye na adwi so obesisi udi a woso ntiase se woso watua wo ka ana ontua woso wende meka kora wa na chese watua wo ka ana debre wono pese wo kire wo se watua wo ka wono pese wo kire se watua meka na wo ya akwada wadi mfie sei me de 80 years 80 eni ohun oden ye ne o pada what then? Oh, yeah, brandy pa. Now you just what this say. Made also 50. What were the back up? Ayo. Habana mudinu, habano, wodi wum. Habano. To say, dear, Ususu yen say. Mrs. Yen say, was she, Mempeme, me dear Mayor May, baby up be a faco, baby a memfango, a dua bomb, bobia, mencobomudia, Wandemeka. Onokura wodika bomudia, I say, Wandemeka. It may many million and banner baby. You wouldn't show Messuma Pamucobomudia. Sano Quatem. Tis a hen when each man who's a snap when you could get Gugu anymore. She said, miniature and say, and Tuaniama. Oh, say, and Tua. Oh, Quantua. Uwakasa ko boduana na so obekɔ nsuo ne so mekɔ nsuo ne so ɛhɔ na wani kyerɛ eti snap no kɔ suo nyina hɔ na ade kɔ ukɔ ka wa asɛm sɛi mekɔ ka ma asɛm sɛi nipa no wode meka no wo sɛ me wende meka wo sɛ me pa menkɔ pɛ ba bia memfa ɛna mesusu me de metua na mo sɛ menkɔ pɛ ba bia me yɛde bisa baka me nipa no na mo na betu wo firi kuro bɛ so se vi o so a me ne wo kuro man kasa ne he boko wo kuro me ne he boko ne ne kɔ boko koku no ya na ha na beku no ana ugidie wa ha wo kɔ na nsuo hɔ asante nsuo hɔ ɛhɔ na ugidie wɔ ɛhɔ na ugidie ne re asi wo bɛbɔ wa ma ne yɛsɛi me ba o ma ne yɛsɛi sebe kwan me tu bae no me yere ne me mbanti na tu kwai bae abrabo me bo no o me mienu na me yede me bo bra na obi hunu ebeje ekodi no o hono de entwa yi wonti ase me nti ase ne ne kira ei papa ya ni abreo producer abrante ya friend tola no ukokuru no so ukohunu a sei no ka ye yene producer wono ene di asem na chikoko se chiflecha panipa ye monitor yo Oforisuo ye monitor dia ye number e bia na wo achichiri benche ye ba bia wo bia no na ti se ye papa e kan
se obi asisi obi do apakwan bi so obi adada wo ma me ewu agya koko bibi bia no so pese onye number na number na 0244 80 14 26 0244 80 14 26 0509 43 84 0509 43 84 ye gusu aye kata ya man for frefre mesre sa number we enye number ye bie phone lines a ye fresu so we eye number se wo problem wo issue bibi bia na opese wo de wasem da ye na no na wo de fresu so a ye wo asem a problem ni issue no we en cambrofo afidie issue we Asem Mpe Nipa o problem ni issue no so wo asem o how bi daw so a okay sa number we ne frɛ ɛne face so Oforisuo de onye issue no de baptri mu abeka ne sɛ oh Matias se de wo kana se de wo kana eti se onye serious so a number bi men frɛ so onye serious wa me frɛ e me keka asɛm ɛna se onye ready se obeba ha no mu a se onye ready se nyame adom adwada wo problem a obeba fidue mu ha oba Asem Mpe Nipa men frɛ na wo frɛ o ka asem na meka tew ye obi a wo problem a obeba Oforisuo ye ko eye sekwi bekwai dwenase na mekoto abrante bi e frɛ tola na tola no oye obi a enam eno ton okum nantwie eton nankwasere ni na mekoto tola asem a waka kire mi nyina ne se papa wei onye ne ka wode no papa de ne ko court wakotua ma papa no bibusa ne se papa se nya court na asem na emom no okoje besia bi ene de ma no wo se be ma men ha ho ema me bu mefu me se papa na me ne ka e ka me de no eye papa no ebra wode me ko court wagi sika no ade ama eye opanyini bukali eti one ne ka na eno ena ebra opanyini bukali eche eye tola de ne ko court no enipa a wogina muo a na ono so etonam na abi woye alaji woye panyini ewo eye adwina so hono mo ne da sa omom tonam ni nyina no ona eye panyini me frɛ panyini tola asiminyini ona yi na danse panyini ebai ema ye busa no panyini ne se tola ne opanyini we eka onyini na ntwie na emom adwuma na omo ye no sika no a omkɔbɔ obesia no a na ɔde papa yi ka no eno na papa yi ede kɔ court no age ade ama papa no eti ono de so okaso onim setola de ne ka na oboa one tola ne papa yi bukali eka eti de papa bukali pese wo ye bia no onye no ono kra mom no odi ka akɔbɔdua na wo busa ne se wagene na ntwie me busa ne se wagene na ntwie wo se na ntwie ni mom eno ema odi ka papa de kɔ court no na papa we kra ba eye kronfo ko wi na ntwie eti papa na se so obɛbɔdua papa ni ba ni mom no bi ka wuo enam se tola asantemam ne ewo na mom asantema de ye nyina ye nim no eye nana antoa aye friends antoa nyama enti papa ise okakobodua wo se asantinsuo wo se papa no se okakobodua wono papa no enko no kura no so okobodua de wi ono so beba eye antoa nyama ho abedan papa yachi ayo enti na Oforisuo me koye no tola ene eye opanyina efe na laji a omoton na ntwinam ewo eye sehwedwuna se no omutem se papa yi omonye ne ka na papa no se okakobodua a onkokobodua no so bedan na chiri. Okay, Novigi Studios ewo Enknai. Novigi Studios ewo Malam Abase First Kokroko Street ewo ena Novigi Studios ewo orofo se wo picture papa dia Novigi Studios. Na se o atifum na opese o mo betwa e de mawa Novigi Studios. Novigi Studios no se wonya yie na wotweda ayie no na opese o mo betwa na onya clear videos pa dia Novigi wo san ho a enye ye da biada o clear pictures ankasa orofo sa de bia yen kai dum se ye picture anase video ye betumi dia to na dachi bi watumi dia kai pa de Novigi Studios ono ene o ye adwuma de mawa da ho cha efin bia entumi emma ho madiga ka chro se wo Malam Junction First Kokroko Street Enkran eho ena Novigi Studios owo orofo ye frɛ Novigi ewo ahoma we so 0574 715 778 0574
715-778 no VG Studios wofrew was a bra quality pictures quality videos and what they ebema Lawson beverage se men kan kire wo say wono na di Raymond Peters ene ginger liquor no abega so aponto onya badi tuo ni nyina da odofo ebe fete pa say ye kɔ maase na wotwe die Lawson beverages wo mo mbitwitwa bi bobi no ni so enye se kama odofo say wo pub anasa wo support na sa opese wo ton bi anasa wo wholesale bi ana opese wo ton bi a yemfre wa homa bu so 0242133577 0242133577 the Raymond Peters ginger liquor itwa bi na gina wo na so pa wodofo nya bia ni bia wo na wodofo na bia Ghana fo agye atum pa no ene club bia bia Ghana fo agye atum na wonom a woti entumi empa wo mo wonya nsunsu abodni bia no ade bechi no otinya so de kɔ ne nyuma so no eye club bia ene ye kamfo ne ade ama aponto ne abadi ntuo ne nyina da eyidwo ne nyina da eye club bia ena me kamfo nam de ama na se wo de club bia no eserve wo hoho a wo mtimu se ugina brane eye no aye kama pa orofo uni mfie du nwotwefo asam koso ba pemfo ntumi enum bi bia enua ene club wei enso eye ayiesie abusuapani kwadwo aseda eye akyeremade asachiri abusuapani opani Kwame Duku ewo soame opani kwadwo agei opani akwasi adai amankwa opani akwasi Francis number 9 nyetiase Lakeside Nana Poku Thomas Jima Kumase opani Yabo oba pani abena amankwa dedi edidi suoi enso eye ma Patrick Kofi Aduchum dodo no afre no man PK wo ya adwuma Sompa TV Sompa FM ne mame ene da fomi Monica Sapoma Katrina ama Aboadwoa Afia Janet Isase Lake eho enwo Jima Alfred Regina Bo sa ena Paulina oheme ono so wo abono Lakeside echa Paulina ena ekuya nyako Madie enso ewo Germany abruchimem yawo Isaac ewo Kata kwaku John enso ewo Petiansa akosua enso ewo Petiansa Hega ewo Kumase ose ode yawo edese adofo ene achamfo se wadie nyina Christiana abna usa dodo no afren awo watwa nani ede ahwedan odi finchia aduoso enwotwe na ye enhyehyeye enso na edidi suyi eda memreda 2nd August oso de ne betumpam ewo kokofu akyeremade anopa no nonum na obebie ne so ama ajamfo enso abisu no edi twato woso obekọ na wakoye wufusom enso ede amaye maame Christiana abena usa adodo friend awo ewo St. Teresa's Catholic Church kokofu akyeremade anopa no nkono pepepe na woso obesie no ewo adehye amusieye kokofu akyeremade na awia brimu no eho na yeba abanum sikansa ose abusuafie ho a eho na obeye yie no ewo kokofu akyeremade donko ekoni no nsiaso na ade eche ni kwasi ada obekọ na asia sori ewo St. Teresa Catholic asori nim ewo kokofu akyeremade anopa no nso abo apemu na wia no ne kwasi ada no eyiyo a etwato na osan de beba be hihye so ewo abusuafie ho a kokofu akyeremade donko ekoni no nsiaso esanse ade to wani anye wa na wiye ntino Patrick Kofi Aduchum dodo on friend man piki wo ya adwuma Sompa TV Sompa FM ota hu no Liberty Conference pa ne maami nimpon ene da fomi na se bakofo ru aduregu na bakofo ensa enso krupu twedi ampo na nikata dia Patrick Kofi Aduchum se mon kone moy na onkokura ne maami achi kura eno ntino ejamfo eno no man piki ne maami ayuyo no na aduru ho no wei ena kiredo wei ena akogya no a ye frɛ no oso obabi nti man pike pepo anim no Oforisuo na saa enu wu beyo nipa bia nemom amantem sano o de beba mi ma mi wu ye emfie du nwotwe ni ma breye ma bre eti pani pasesi ano o se fa ne ko ba bia de ne bekoro ane ti se wo de wo kwantoa na de wasoma koda no efiri se nsuo nye bribe papa na wo gidie kase pa se sika no odi amount na wo yire fie
Benje. Onye ye. Benje. Sika de me de ne kan say me tone nam 50 cedi. No ma fa ma. Eni kotua ne kai. Nti enye ono a me de ne ka. Enti se obebo dua eno so ye ka tie me yie. Na nsuo mu no du ba bi o mu bufu ntentem. Enti se kina wai wa dwe so okwanto a. Frefie no mu fa nam sika no koma no. Okaso onye a mu fa ntu ni table no oto nam no so. Se ono meti me ka say sika o se me de ne ka no. Wonyi eyere ento nchen. Eja wakoto nam na de awie 50 cedi. So obekọ akobodua kina. Ma wo yire fa 50 cedi ne komo no ansan wo duru antoa ho. Eno ye ka ne bia. What ma say? Enu tina wo wasan ho afiri ne ho wo ne ka. Sa do tumi ye de wo ye. Se ka bi nche ka bi. Se wabefa na ntwie ne wontua ya ode wo ka. Wo so akoto na madi, wo so ntwie ai. Edua no nananom mum dane nsem o. Enti akira no ansa na abedi bem no. Soma no mo fa 50 cedi ne koma no se me papa se enam no obeto ni mire bi no jusika. Ohu asan. Watumi akoye de wo ye. Anya sa obetukuti asan wo yam. Omra samayin tiru. Aya de wo mo ne se o. Ze de wo kan duabo ana ode. Duabo konkon. Yan wa hasi obi nkobo obi dua. Ne mu masem nan kasa so obi so ba ko bon dua de yan pata no. Na de tie ni papa oba ye no. Ne ku ewo mu ne na waka. So on de wade papa ne kase wakoto ne na. Enya no ho asem na ye kan ka. Na ntwe ho asem wode ma papa no ho sika. Eno hwehwe papa ne de ne ka. Patro tie ni yo. Papa ne de ne ka. Na papa nze sai sika na wo ka no. Wone ne ka. Ne no de kokoto eje ma no no. Eno ne ebe ka che papa se on ka ka ne trim so mo kokoto no. Ebia na ye brofo no mo koka no. Bia na wante ase bia sai sika no. Ene ye papa so onya akola. De koka ne ho no. Na nka papa je ga mpese mbusa se e de asem pote no mo kokoto na ye gye hu pata sika na ye de ade a. Sa na ntwe no sika na eje ma no. Ana wa ye foforo. Ani what ya say? Enti eye bosia na akwaje ma no no. Ana se na ntwe ni sika na ma wo de kokoto no. Bosia me je ma no. Mde kokoto. Ka hwe ta we. Bosia me je ma no. Na de kokoto. Na mde kokoto no. Sika wura say. Manje sika no a me na me begina danche. Eje ma no. 200 million. Tie no na kokoto je ma. Ono na kokoto je sika na ma. Okay. And sana na ntwe ni sika na eba. Ansana na ntwe ni sika no papa na de na obi eno wa yesi na wode wa kotrobo na eno akire ansa na wo san de na ntwe koma no. Woto na ntwe no ansana okoje bosia. Okay. Enti na ohia no wone no e wa yonkofa. Enti bosia no kodi ni ho. Na ntwe no kodi ni ho. Na kwase ebuo ya bam. Sa te no mu na koto je ba ko man te je de akoka papa ni na ntwe a wode ma no. Na ono nso se on kai se papa ya blend ne de ne kabisa na emoma no ho na ono no kokoto ya ji ama no o se sika no so wo kan nya pete sika so dabi na ntwe mi ensa papa ya me kai se case we tiefo betie na satana kwa omji no ye kan wa se ma ye frɛ papa no o kan na fidie so tiefo nte ne ye se mbeka ya o kan na fidie so ne papa ika ti se de wo kana eti sa sika na wo no ho se okoto de na ntwa o de ne kede papa agya tum se on de o de ne ka na nya no ho asa na ye ka na ya pato mun te ne pa ti se papa no tola no wo tie ne a wono so wakwa akobodua fan dua bode ye ne en support papa ne en support na mum ti se obi a na de ire bia wo hwe etu na de obeba se papa akobodua sa sika na ono de papa ne ka no enye no ono onye achinyi papa o tie enye achinyi se be ne nam ono enye sa sika no achinyi je die ekodi yeji ho achinye ye sika na akodi tola no ho no wo so won kai na no na koto agama papa lu se enye no eno na papa ye hwehwe edi se wona na nya fan okokora na ebi kwa na onim de besi edi sa sika ne de sika bi nche sika bi de wo pene de no na isi wo kokobo ehu dua no endo ene wo ko edi se sabe mpre se tola nso pa wono nso fa papa yin kwase wonso de ne ka papa wonye achinyi wo se ma beto wonam ene de megitum na nya no ho asem na ye ka de ye ka ne se me se ma bro na ntwie ehu ka no ana ehu sika no ye sei okay wo se wonim de ana nsuo no nya na dwuma tie okay the nation uncle
ɛyɛ asɛm o wiase o enipa da sɛ nipa anim so agye adeɛ no so ɔsɛ ɛni ne hɔ ɛyɛ asɛm o the nation's anchor ya waji onyi o mu nduane ngo ɔsɛ so afa china afu ni kosia so waji so onyi ngo bu awɔ so ɔne wɔ kɔ na nsu antoa so o ngo so ne yamba ne ne ntetia na atwatia me fu adu abon so so aba ko kra ho akra ke sa to mu no foforo ba na ampai na mo kwa yi mu no kure wo mi ya ho ndo okay yanko Virgin night no Daddy Lumba Virgin night the 2nd August na 3rd August na second competition udi first udi second third udi price ebe kofie 5:30 p.m. till you drop at to mama course about junction danke premises or for emunchiremu yefre wa homa we so 0249 943 711 0249 943-711 danke premises ho na ye kro kama wodofo mon kan kire tola odionim no emo na battery every say na nsuo anto anyama no ye fani ni agoro se papa ye na adwene se wo kɔ ho na ono akonsuo ni so amamra ni amane kwan so ye kire no na so dimpoa kakra na wotwe mienu pepepe ese papa mame no papa wo ye na dwuma tietia every say se tola no etini krom ho na so se ba bi opɛ bi onfa nkɔ ne nsuo ntimi nya ne hwe a tola no hwe na no yie ko nsuo no timi twa bosompo etimi kɔ yen senkyere ne dia se hwe heyei enya as memfa no tola no memfa no asam no se amatena so bebrebe ɛna wodi mpoa se na nsuo anto anya ma ntimi nya ne hwe se wontimi nya ne hwe dia sunsumu no ye nya sunsumu adwuma Nemo mensuo no papa ne kokana asem a ensuo no bekyere ni tumi so obibi bɔ no ho ban a na nsuo mo mo nye bribe mo di asem de obafom no ne nye wo de akakran na da no so 05549331 papa ka wakoma to yem wate me ntumi kan to se jai ifiri se me ntumi nya sika ntua aka enti de wakoma ye wo kyena no na me ka kyerɛ wo se enam na okoto ye no 50 cedi no mo fa sika no koma no kyena ansa na waduru antoa ho so betie manum asem no dia ewom se nye ho asem na ye kan de sika bi nche sika bi etifani sika koma no wo de ndo betuatua ne simple o ka so onya mo fa to table no oton nam no so ansa no wakwantoa ho it is a tola no wo se be ma dia ye be ko agya no wone na nsu anto anya ma na di sa akoro no ebia na maame no be fa me nkokɔ no be chen be bi ekwada sa maame no 05549331 05549331 05489331 05489331 hello good my joy so Peter Asafumulai we repeat ni you tell me obey she pa okay na me ka je ni pa na o to won kana kuma bia akwa Ethiopia mo be tell dia won to na da boa na mo tell ni yansa ni ba nye 1520 ta legati no okay we kwa da nye ne ya kire ne kwa wono onim kwa ne dada wate na nzu ado anya manka na nyame na me be ka kire ne so won sai me ka say ka me de be ma na onim ka de be ma na ko ka mo akimeti di aboa no no if you say so why you adwene say won sai kire de ye boom hello baby afrefre udin asande ni o so so pani yentie o me te gana te de amabo kwatia no so yana ni ekoko ye tika kwa ke di ya de boye ko te ya bi kwa ma bi system no ma ye tika na so ye di mo kire ne kwai so mo kire ne kwai no ngo je ne kwai so ngo je ne kwai di ko ne shawa o bi so nyanza akwa ke bone do so mo kire ne kwai no kwai ama mra wantoa ye nya kwai boko ko za di mo ye ko do so je ko ngo ngintugu abi kira no no okay hello baby afrefre ma ne so kakra ma me baby afrefre udin mi situ to ofrefre he no para de yo mo tiro mi situ yentie o kakiri Ochi mi ti o pa kakiri o ya dia mi situ so ya mondia ko sa si ya ma nembo o so fi go pa do ko mondia onyan o si sremfu modua ye te ko ya mondia ti mo ya dia bono o fa ti ga nche papa no na wo ba betu aka Oje
Can what taller than no babetua? Hey, ebisu bodru. Hello. Yeah. Hello. Yentio. Atema na na mekani nyebie ni we ko ho twere no boano no uka we the boy bodia. The boy de omo ya za. Temu the boy bodia, temu de obo aza ko ju bi tikanya za. Papa na oka na ai agada e fie na bai. The boy de bodia, ai agada na fie. The government your boy o de agada bodia. Adenche ebeku. Wo wo fem no kwa no na mo bi fom. Papa no so niema. Na niema no kwoti to bi no man no ayi ahana ntu anwa agada benyaw. Papa na so say the government. Ya no mo na the body agada di agada body an. Ah papa. Wo pa wo ko so ko na agada dia no. No okay, ko Joseph Prince no say agrada free hin e baaye. Hey, Asem Mpe Nipa. Hello. 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 Majusu Bruhani o. I want to say, Nyame adom Sompa bedi denie. thank you, pa. Tadi para que já não cara, já não acaba com pé. No ke ka ne ya Sompa bedi. Se já não, se já me caso já eu tô uma, como tu programa, não vai ter já. Já, eu vejo o Nyagro. Esse pode uma café de 20 mil. Esse tu é Nyagro. Antes já eu vi que eu disse, eu vou já querer 20 mil. Uso. Como tu programa, não vai ter já para, eu vejo em campo, eu vejo o Nyagro. Uso já me chama, não vai moje. Alright. No ke. Tola no de mi huni na adwen chance obi bi bɔ ne ho ban. Na so na nsuo no omonye bribe. Pani kwa chichuru mu yie. No ma bo awedre no wate ombe pem na afa na otwe mielu pepepe. Hello. 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 Baby afrefre udin. Hello. Baby afrefre udin katachie. Hello. Oh, so TV no homi ni nkomo. What men kan? Hello. Hello. Yeah. Yay. Kama pa. Na nyo balumba amna samwa obia wiye. Omo hu odensa akwaban no. Ya do ba de na se ya ni shamu na di ma pa mo bo. We ode shi SK bonus na me enekene. O de na mo do obuafe coffee crew. Ami chame former MP. Ona bi man na constituency. O do tobri eje ko nkomiti ano. Oba ke me kan say, me na me kwa bi wo obuafe kwa bi ase. Ya friend wa fedi, ne da wo e kan. Pasa ne fẹ́ bi asa papa papieto yẹ de mura ẹna wúrọ ẹna pẹ̀gbọ́n sẹ ayẹnta no police sẹ ẹ̀yẹ ẹ̀jẹ̀ bọ̀kọ̀ náà sọ fún wọn pẹ̀lú yẹ lọ́kù ní sẹ́m ìfàǹsà wíńdò ní sẹ́m a ẹ̀yẹ bùm wọn bá sẹ̀ mpẹ́ni kẹ́sẹ̀ papa nọ ní ẹ̀kọ́ máa tó ẹni wọn nyẹ ọmọọ̀sọ́ ẹ̀yẹ hàntàn nọ ẹni nàmà sẹ́m nọ ìfàǹsà ní hùwẹ́ àǹkà náà ní náà sẹ́ ẹ̀wì wọn ká ẹ̀bi ẹni ẹ̀bá kan ọ̀dẹ̀ náà wọ́n yẹ fún ọ̀fà SK Bolas nyàmẹ́rẹ́ money na nyegma obo ase. Okay, ya dru obo ase dia da memre da first love ono ene ye MC obo ase East first love madam for pa no wahwere ne ma me ya da memre da na first love MC obo ase East obedi ne ma me na wotwe da. Hello. 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 Mame yentie o last caller yentie o. Me ba chama ka ka pisa yigirasi. O ka sa firi sa yigirasi. Ba chama. Yentie o. Ba chama tala ni pa tinyame adu ko chebe seno ni na ka. O se. Hello. Ba chama me futala ni binimo. Tinyame adu ko chebe seno ni na ka. Ma onya aduabon na kyeraka ne tola ne kasa.
Ai, ekirene ne bakasa. Yentra mo fo o se ani ne wo we kan wa emprenu ene atransim so tola no kura wo didi atem enu ntia pese a chense tumi bi che tumi bi ye de ni we ne momo ko na nsu atu anya ma ho a no so edago mbani no wo no dia no so betumi de atwa asante nsuo we mpoade a ene etogi nsuo no a eye tie enti maame why you are from the wate na tola no akɔdu obi na ntwie miensa mu a eye obi dwetire papa aha no mema obi ansisi wu obo dua ni wie na nya no a ne abesna kɔdane no atua wo ka eye tie aha ne ade ofre no nyina besi ye abekɔ Cedar Worship Center bu akɔkɔfo duam Bishop Albert Saki Kwapon on ni general overseer orofo wo mo na de nyame asɛm a emu ohwampa ede eba na se oba Sompa Asem Mpe Nipa no a production lines no wa asɛm ato wo bibia kɔ wani ama ne ye oyase papa idie yesisi no ye wo ne kawa afa na battery no eno fosu aboaje medi akire orofo yemfre producers no na ma no ne good TV no so no na 0509 438 484 0509 438 484 and 024480 1426 024480 1426 Cedar Worship Center Oforisuo aboaje me ne mapamfo ya kramo ye ko long time.